Saudara Perdana Menteri Inggris menegaskan negaranya akan terus menjauh dari perang Iran karena menurutnya hal itu tidak sejalan dengan kepentingan nasional Inggris. Inggris menyebut saat ini sedang bekerja sama dengan mitra untuk memulihkan kebebasan navigasi di Timur Tengah. Komentar Starmer muncul ketika militer AS mengumumkan memulai blokade semua pelabuhan dan daerah pesisir Iran Senin kemarin. Langkah ini membuka jalan bagi konfrontasi karena Iran telah merespons dengan ancaman terhadap pelabuhan-pelabuhan di Teluk Persia dan Teluk Oman. In relation to the blockade, let me be clear, as I've been already in the last day or so, that we are focusing our efforts on opening in full the Strait of Hormuz because of the damage it's doing to economies around the world, including our own economy. That is why we've been working with other countries at various levels, and we'll bring them together in a summit later this week. And we, the UK, will not be joining the blockade that the President announced. Di sisi lain, Saudara Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan Eropa lemah dan hilang kendali. Pernyataan ini dikeluarkan Netanyahu di tengah meningkatnya kritik Eropa terhadap kebijakan Israel di wilayah tepi barat dan Lebanon. Netanyahu menyebut pihaknya berperang untuk kebaikan. Ia juga kembali menegaskan janjinya untuk mencegah Teheran memperoleh senjata nuklir. שטייסי חיל האוויר הנועזים שלנו וטייסי הצבא האמריקנים יגנו כנף אל כנף על המזרח התיכון, על ישראל, על ארצות הברית כמובן, ועוד דבר, אנחנו מגינים על אירופה. אירופה ששכחה כל כך הרבה דברים מאז השואה. היא יכולה ללמוד מאיתנו הרבה דברים, ובעיקר את הדבר העיקרי, את ההבחנה החדה בין טוב ורע, שמחייבת ברגע האמת לצאת למלחמה למען הטוב.